Anar malakan yam biya kamal kano online TV channel. Kajan gwasa me baro dan palping kaliang wacha me. Jo balinga jan gwasa me dua badana telemal ka jere wika South Sudan. Ngum mi telemal ka je ko kor gwad me ber gor kamal ka telemal me be. En wala shank desh ka pay bakal ron kina dangraw di jan dangraw di ci bana jo me ban jo kwen kel. Kan kono nyamare ler kan me mi bana linga gor jen wo jen der ler me der jen wak ne ko ken. Tuje peru ban wo jen bi dor ba jala gwasa me ka comment section. Ban jo me bana je chulat. Alaman to gan tamare ka South Sudan a power struggle among leader a kurdana to kam kware ko ngam dia kwar me de ngad longre wika South Sudan ko to ko quarantine yal shit ka president self ke me yadit kana Dr. Machar ka kor gwa me bar shi ko te ko ron wana shana ngach ron kina dangro du wal jok ron kina dangro du wal bakkel anyok ron kina dangro jan dangro di shame chana ko reality shana kanen go token ka gor ko ngam biya kwar and peace agreement e sha tan ka gwade dan ko ron kina dangro du wal badda ta yara ka yara kir me yadit ko jana jaram dana goro dara wajara jarwach mani chang tiradin che nugo dere kuma dere jarwach alakir ma yadi chala do dwalejen peace agreement e cha tan gurga jen wo de kwadi alde rodien link ko de transitional government de jalat ina shu ko kwingwen mo kokko karon kin dangraw ri jan dangraw do bakkel duno anta ma chaba to gan changa mo ko che tegane tin wana long to gurga jen wo burwe no kir ma yadi ko ne wan chiga dwal ke kir ma yadi ko kir ma yadi jarama danan shi power ke lu che nan kel wan ke lu de ni dialte ke je en mu gor ko ma baye je ke je tina chu dwal ba ko jen che te yoto wan che ko kuma Uganda jan dana le rode shi dwal na ga point dwal na ke kum Uganda ko kum Uganda jan tre wijen tame de niken UPDF takare wich an UPDF kan SS PDF kan di altame let ken kel an tandian karodian cheker de jin chalke tiger division kan den content chama lat ke chajello ngoda batal ma chana lat dong choron link ke kan korean long ngoda pinya na mo kan nga jagwan wo me bo woni ya amen pen Sudan ko be tek mat kan mal kam da karwade ethnic division and revenge killing within South Sudan ta dana de mal de jinonga je wa kwa ke je politics in South Sudan is highly ethnicized jen shaje mat do ren politics dan da wika South Sudan ke siyasa jen minen yanan tamata ko de ten kam din ka kanen Nuer ana me che ga matun mo men do ren ko ken che kon ngajen go to murle ne tin titta tikten alawo cha kwer South Sudan cha nan kam dore lola dora ja gujen wo ende ro jona ke ante ka bomane na meni wa che rep ne kori ken ten content cha kum South Sudan cha ibn mal ke je ala communal violence cha mat longre wika South Sudan do badan de kap chonga je ngode kan kwara konde kap chong ko no kono de mal dere ben de royen mad de te mal do no shikana no mando dien watle strong judicial system ala gwangwon men bumbum mala rana ko jere e ko joro no na me che chong ke jin me che lada na me kan na mo ke liu teleje ko ken pan ken de konen te ka judicial system gene konten lat ko ngot wa pan ken let ken ngwan karam dan no ken tikan len ngot let jen chaje lar no jene wa fail state chaje lar kuma USA la kuma America me choro itene longo na mo no chi South Sudan je je ke chalo ngod la independent state ko jen cha tu je ga long cha ga latin wan mana ka civilian ke tele kwer media kuruntu wan more than a decade and time to court tere week South Sudan and point the national army is often divided along ethnic or political line kan dinin ko ya kula kwan panken ande kuma de kana gang ke South Sudan ramaro de wala doria daling no en jang daling no en wer an mo tele mal moderno so kula balga jang long kanetin konti yarke kuma ko weekend no kuma we jen kake weekend no big chu kan parojeno South Sudan a wekel a one nation one people katega one government ala wekel tikana paru gikan jeno michiga jian tana tama telamde kana sham kachi garwe karuna shopka well job tigare kumaka man gor ka longa development peace unity reweke South Sudan banamo kana implement akirma yadi michi dwado wetogan gwasma sheda maldara ben bikirma yadi bako bejeto ajen menen yana mentama ala South Sudan a weak institutions ala min tin telamu gwamnan ke madam malde jenong reide ko kan kwade al konde tin chingwane mo chungra makadorian be chunga jenone na many leaders focus on personal gain looting state resources instead of building the country and ode ka gang na wike de ka wede kana rom de ka wede kana realeka de ka shanga jega dana to bopente tin ode kan wachi kan cha gorje gor kan do badan de ka kwagre kana jega je jen do badan shush nya ka jere wike South Sudan ke jen pen South Sudan ko be la wich mugwa me de na chin tin a lot man dien gwasame lack of trust and national unity point na china no chikaro ngat okay so larama jen a chang shi promise no number jalat biopal kirma yadi performance de kulalat ajana gwano ba transitional government bajala chawo kai bajala shi international community kan lado no malat ke chewa yes bajala but after all tel mi shamala changa kel nothing implemented tel rwan mi shalat ke kwi malka lalat ni je banka jowde ba tel mi to antum man to gwada me ne tum wan chungra makadora anan were karudin kan kon ji shunga dorian chu jang chung kan la dor ka ke mena jenen be angana shibno ka kumandante ka dakre macha telara duno ka pinchang na cha ka ko kuma kirma yadi ne ti balaro te ka kuma nga ka kuma Dr. Machar ko
ko ba ko gujan we doctor ma char kuma da ye dung nen dial but chijen re da reje mi ko kana kene to moy ne ka yono we ada ka party no mo party no har no mo so ne di ti yarkan mal re we ka South Sudan mi nyodo din tama tell a way out mi be mal be ben ka je ka South Sudan Allah incomplete or poorly implemented peace agreement chamal be min no peace can only prevail when people trust themselves rather than seek a personal gain you can forget gor kono because South Sudan we can realika Allah South Sudan should be the first but right now take a personal thing to let ken ka ku roba dan and yen ken ka jehre we ka South Sudan ajenen yen man o shene to wan cheka na karon ken dang redwal jok ko jen dan lat ke kirma yadit ka jena dan na man gore balat man dien bi ngai gwat me man chimal bunong re we ka South Sudan ke pen South Sudan ko be chop bot kana trauma man to re we ka South Sudan roba dan de kula kap chonga jega diti o de na de ka gwar poverty anger and lack of education create desperation and make young people easy to recruit into militias neitung man tinen yen ke wela deni o nek bot ke o tele ka dul gor kamarong tel ram dier ke ngak ajenen yen ajenen dana yos ken tama ne di kon la kwar use kan bos la tool bi ken neitung man ken bi ken gala deka kon ran tama ka South Sudan mi jeni gweje en ran lara roden go dech ka beje long no de ne dial chwa de ne re weekend na me beje long ala the psychological trauma from years of war also mean many people struggle to live peacefully ta chan te ka jere ko ka run tungwan jaganat ko chicken bi sheng bokamal jaganat ko chicken bi sheng alor ajenen la tuog mi te ka ko mi ji tuog re wujemo ke ngum de lat gwasame what can be done to achieve lasting peace we dan de mal de jenong ka jehre we ka South Sudan manyam genuine political will from leader to put the nation above personal power ora ndero de chara no ne en la ne doreka ko de ran gwini lwang da karwade manadien inclusive dialogue involving all tribes civil society women and youth not just elites netum one mugor ke jeno bi mal bin la na right kam ne ken ba dur ba ka chol ne dialogue kon tin la lat ken dial tin tere duar mone che ka nueri ken jang ko ngan ko kina to de na ban gwa kel de na ro de man la problem de je guch ka de je woji de area ka mo ne dial kel chi ko kwa de ya dol ko rodien dole ken no ka chi kan mal de no ngani by the way manadien international pressure to enforce peace deal and sanction spoiler la international community mite gare mu ci to gwad mu de ka lar ko ken bi karam dan ci mu je lar bi kana sanction bi kana yugo ba kwa ka dial ba ka kep ci me ci to ka wure shal ka me bol cha kwa ka dial cha kep ko jena wa che corruption je la na gwad mu ci wo manadien gwaz mu ngor ko no bi mal ben grassroots reconciliation to rebuild trust at the community level mu gor ko no bi mal ben ba ne dial to gona pin ba mal ba jalat kam na ka community gonna to goal ko bi mal ba ko ben a strong institution that work for all citizens regardless of tribe ba institution ki doro mugwa mi perna mi sine ideal ki mi perna ideal mitel de ko jogo ji jin do randu reme jirandu reme ken ideal to ba pelen siang mi shikana mo ba gor jeno ken ideal to ka kel nyen do badanan bi mal ba ko ben jare wi ka South Sudan mi we ngota te ke jen tama nyen na rodien long na rodien nyen na ne shang tele mal mo be ben rai wi ka South Sudan ndo mitna ke loj mugwa la genuine peace can inclusive dialogue no ke grassroots reconciliation ke strong institution rai wi ka South Sudan de mal daraben so tino ne why South Sudan has not yet achieved lasting peace jena danan gor Canada ngume kan kum South Sudan kan mal kan jena jekone o kan ana ran le dem nok loyte ja la shiran che dier ko lune to jem ne ne kim yadi la na kan nuwer te ram jokone jin mele mo mijak jen nan shush ko kon mu wete ke jen ta mo tel mal mo bajek mal be benen mo sha woje shal ka mo juba chaja kon kep ko chaja wo ter ka den kirma yadi jen do dan be mal mi junior be kula ben ne to man we kan longo mala be unity abe development abe to cha ka gor kirma yadi ya temal